Thobela Mui o amoetswe ho leihlo la setjhaba. Lebollo ke moetlo o bashanyana le bananyana ba fetang ho ona hore ebe banna le basadi mme o ba ruta boitshwaro, hlompho le boitsebatso ba setjhaba. Ka bobadibabi kgutlo tharo ya lekwa ho na le ditlaleho tsa bashanyana ba kwetelwang kapa ba qobellwang ho ya mabollong a seng molaong mme qetellong ba e ba hlokahala. Good evening. Initiation is a sacred rite of passage marking the transition from childhood to adulthood by teaching discipline, respect and cultural identity. Unfortunately, in the Vaal area, there are reports of teenage boys being abducted or coerced into attending illegal initiation schools, some resulting in death of initiates. Lebollo ke moetlo o motle wa dilemo kontinenteng ya Afrika o bashemane le bananyana ba fetang teng ho eba banna le basadi. Lebollo le a fapana ho ya ka dinaha le merafe, mme lebollo la Basotho ka hara naha ya Lesotho kapa Afrika Borwa le a tshwana le ha ekaba hona le phapano ke e nyane haholo. Le santse le ikamahantshitse le ho latela lebollo la kgale. Ka bomadimabe lebollong la Afrika Borwa ho santse ho ena le boholo ba makolwane a hlokahalang le ho lemalla thabeng. Dibakeng tse ding ka hara kgutlo tharo ya lekwa, lebollo le tletse ka makolwane a dinokwane a kwetelang bana. Haebe ngwana ka na sa ya mphatong, tentena ke beilisi ngwana ko ile mphatong ke msetted. Ha ka isa ngwana motho kwa thaba kwena hore ha khutla ha bona mmae a batella mmae. Ha ka misa kwana ha khutla a tlwele sekolo. Ha ka misa kwana ha khutla a tsube nyaope. Phepressure ba khotsi ke bona hobane ha ke mo botsa ke rena ke eng e kana e batla e o etsang go o batla ho ya lebollong hobane go hlaloseditse ke re ha ke sebetse ene situation ke senana sa hae o ntse tsa mama how no understand it ha ke sa batla nexel ba go tloa ke ketile pela ka sa batla nexel because of you you step to but you all la fela kon keep to out. Lebollo ke moetlo o hlomphehileng ho ma-Afrika Borwa o motle o batho ba batsho ba kgabang ka ona. Ka bomadimabe ba bang ba baahi Vaal le dibakeng tse kang Orange Farm, lebollo le ba hlokisa phomolo ka lebaka la diketsahalo tsa teng tse mpe. E le go kutlwetse go ngwana o tsamaile le tšhomi ya hae. Ke ya ha botšhomi ya hae he ke lo reporta ba gae le bona tse ba batlang le ngwana bonete re thusana re batlana le bana ga sa bathole. Then ka di 26 mesong ka 1 ke founelwa ke mme wa ngwana o ana tsamaile le ngwanaka ampolela hore bana ke bana ba tseta ho fihla. Mora wa Tebello ke arabetswe o qadile ho baleha mophatong a le dilemo tse 16 mme o entse sena ka makgetlo a mmalwa. Matsatsi a ngwana ana le siyo ka ona ho no le boima fonna ka sene ke le mong ka tlung ho le thata ke sa kgone go robala ke sa kgone ho ja bana ke sa tsebe ngwana o bokae thola bana ba sa apara ba nketse diaparo ba tlisitswe ba le jwalo ba sa tena ke botsa bana go bana le tswa kae ha le tliswa mesong le fihla mesong ka 1 bana ba bolela hore ba ne ba kidnapwe ba isitswe Western area mophatong. Re ile ra buisana le Buti Motintinyane Zondo ho hlaha mokgatlong o sireletsang lebollo. Re na le bana ba more than 300 ba lahlehile ba kutitswe. Yes ba thola mane le mane bana ba ngata re ba thola di mikhukhu ba patuwe we metse hore ba fonele motswadi ba re ngwana hao kuona mona o sa baletse lebollong se re mo phatsitse ile siko nthweno. Jwale monitoring team ya rona ya khona hore re ithole bana ba santsane ba le mikhukhu ha fela re fumane information e felletseng. Bana ba bangata ba santsa ba balela lebollong le ha batswadi ba sa dumellane le qeto ya bona. 21 tsa November ha ba qeta ho ngola 2025 this year. Untsa le hae ke re mozo 11 so ke founelwa ke mme wa ka a ntjotsa hore ngwana ha e sala tsamaya ha ngwana o tsamaile ka a ga ke tsebe kana buile lebollong hobane
bana ba bang ba mmone a hlatswa dikobo ka labone a nka kobo e kenya ka hara beke. Saterata hoseng ke thola phone. Ke founelwa ke ntate o mong o njwetsa hore ngwana o teng o go batla lo bolla. Ke re ntate ngwana ka ha no bolla hobane ha bona taba pele ha o bollo ene re rwetse thapo ya ntate wa ka qeta pa ntate wa ka na jalo ka October ha ke na tšhelete o bolotsa ngwana ke a tla hana tsena ke tlo lata ngwana ke tsamaya ke lata ngwana ka ha ke fitla ntlong eo ke thola bonneteng bana ba bangata moo ba itlisitseng moo batswadi ba ya tla o tswa bo fanda be ile bokae ba tlo lata bana ba bona batho ba hona tjenana a sa ba bolotsetsa ho etsa tšhelete purpose ko etsa tšhelete a se ho hodisa bana le bolo le kala hae ka le dingwane ka po bana ba je po ba nyulwe tha akere le kala mo batswadi must play a big role because bana ba bona re bolo ke fashion bolo se fashion ke meetlo ha sa etsu ha eno ha wa tlameha o etse ya mathata a lebollong ka hara Vaal ke mephato e seng molaong moo boholo ba mephato ena ba hlekefetsang bana ka nako tse ding e qetelletseng ngwana a hlokahalletse teng. A tshohe ke a botsa ha ke thola ngwana ka bua. Hey, moya ka lo utla bohloko jwang? Moya ka o no bohloko ngwana ka ene ka re hobo. A tletse diso sefahlo sena kaofela le matsohong diphahlo tsa meleng ana di apere o sa apere diphahlo tse ntse ke sa di tsebeng diphahlo tsa dinku ya apere ka la bedi o tletse diso ke a mmotsa ho etsalang bashimane bana ba mpolella hore ba thuse ngwana ka a tsamaya ka N1 o ba le mphatong ngwana wa utlwa hore le ka tlung a ka sekene hobane ngwana o sa phatsula o ba phatsa diwa bana ba ba thusa bua le batswadi ba bona o ba phatsa diwa molao wa rona tshaba tsohle o duetsa hantle hore ngwana o tliswa ke motswadi wa hae ene wena monga mphato le ngaka ya hao ha le touch ngwana before le contacta batswadi ba ngwana ena motswadi re ngwana ka haba rona re bolae ha tla tlola tangwana ka lebaka la ho tshoswa ka hore lelapa la hae le tlo ba kotsing Tebello o ile a dumela hore ngwana a kene mophatong le molao ma mo isitseng teng hobane ba mpatlile copy ya hae ya birth certificate ba mpatla ID copy ya ID ya ka ba tlisa diform ka ditlatsa a iswa clinicing ha ikisi ngwana ha iswe ke ngwane mong ngwana o iswa ke motswadi malomai rangwana ntatae a ile ngwana na mmaya akere ha iswe ke chomi e bolotseng ene bomme bana ba di single parent ke ba utlwela bohloko bana ba peteletswa ke bana wa utlwisisa ngwana re mme ke batla lo bolla ba nna ke sa bolla khonu tsa mali bomang ha iyo ntwini re hudisa bana re ba rerele e ra o fitana go re ba kopele le sedimong hobane le bollo ke spiritual mme wa ka ba utlwana le bollo is spiritual ke yona ntwena re le bollo ha o fita mo le kopanya diboko tsena tsa bana ba mo jwale ha wena ke sa re sa tsebe hore o tswalwa ke mang e ba bothata tse ding tsa ditlaleho ka lebollo ka hara Vaal ke maqulwana a dinokwane a tshosetsang bana ba sa bollang dikolong le metseng eo ba dulang ho yona peer pressure bakgotsi ke bona hobaneng ha ke mo botsa ke rena ke eng e kana e batla e o etsang hore o batle ho ya lebollong hobane ko hlaloseditse ke re ha ke sebetse and situation ke senana sa hae o njwetsa go mama ha o no understand and sekolong ha o monate ra tshosetswa hore why re sa ye lebollong ha o isa ngwana mophatong ho hlokahala tjhelete mme ke engwe ya mathata a o Tebello a neng a tobane le ona lebollo le la leng ho lona hona jwale ho batla 3000 ho batla kobo tse pedi ho batla 150 ho thuki ya ho lore kwa nku bana ba kgone ho ja ho batla bohobe ho na le nako nngwe hape mo tlo batla di 10 liter tsa dikuku ho batla di Wild Island ho tlo batla ho na le mong hape mo tlo batla 250 ya transport motswadi o mong le o mong o na le ditoro bakeng sa bokamoso ba ngwana wa hae mme lebollo e ne e se ntho e monahanong wa Tebello ka mora wa hae so le wa ka hana tse ke ipotsa hore na ha khutla mo o santsana e tlo ba ngwane e ke mo tsebang hore e ne le ngwana e ke mo tswetseng e ne se tsele ngwana ka ne ke batla a tsamaya ne ke batla ngwana ka a kene sekolo ke bona ngwana ka a graduate a apara gown a palama stage
Lebollo le letle ha o latela moetlo mme o hlompha le molao wa teng. Lelapeng la ha Mojaki lebollo ke moetlo mme le bana ba teng ba tsamaya tseleng ena. Ke ka hoo Lungile Poppy Shane le Tsibulo la ha Mojaki a ileng a leba thabeng. Poppy ba re mama ona qakile a kula Mphato. Ebile la ke ha fihla o mfumana a le selaka haholo. Ore o la matha re lo mmitsetsa ambulance. Kare okay o shoro thotse thuso o bitsetswe ambulance a re e ka ro thotse thuso a re mama Poppy a sa leyo. Mandla Mojaki ke moena wa Shane ya hlokahalletseng Mophatong ka kgwedi ya Tshitwe ngwahola. Mandla o ne a etela moholwane wa hae thabeng kgafetsa. Le tsamaya ke o yena ha ke fitla o yena ka tsamaya mebine le bo mara 9 ya le ke tsamaya ke thabetse bila be re tsamaile le nna ke fitla mo ka mthola a patla mefatshe wa bona so ke mo letsa ke re Shane a nshwa fela tje ka le hlofela ska mo bisa mmele next so ke a bona go no I sold chick into emergency be ke matha ke ya Mephatong ene ke ne Mephatong e le go dangerous le mo batho ba sa kene ke kena mo ke kena ha ke ta o kena kopa thuso wa bona ene ka thusa bona ka mone ke nna la go thusa ka teng ka bona batho ba ga no transport e teng ha go lo sheba go ngwana o jwang o ikaka if a lo ikya holo then re tla ke ra mtho o ikya holo ba ga re tsamaya ke na kolong then re ha re ya am thola sentsele vele re di sentsa gawi. Ba lelapa ba na le dipotso tse ngata ka se etsahelletseng mora wa bona empa ha ba fumane dikarabo. Nyawo ya ho hlokalla ha Poppy Shane e butswe sepoleseng sa Barrage haufi le Vanderbijl Park. Wa yena ke mamnga Mphato na dutse fela mo a tloletse ngwana fela a sa mothusa ndate because na dutse mana mthusi because na konye ka ba suwe bana ne le setse yena ye Mphato then ba suwe bana ba lesi bana ba sile na la bana so wa yana bona ntwe wa sa tsamaya alo etsa a founa go something ka pa ya Mephatong e meng because Mephato o finyana go pa help. O hana ba ile ka nako a bana ile ka nako ne tla mo phitsa ya ne tla mo khotla re ile ra boela ra buisana le Radikeledi Letuma ya emetseng lebollo seterekeng sa Sedibeng mabapi le mathata a paretseng lebollo khutlo tharo ya Lekwa. Basiphathi mabolong ana re bileng le wana mo hlokaetseng bana teng bolo ba teng mabolwana ka pele ka mona ke bontate ka morao ka mona ke bana especially hona mona mo re teng go sothotse ke report ya tore lebollo mona ke ntate a nkileng form ke stepfather but lebollo ke la mora so that's why re itse e be motho e moholo e be ntate kapo e be mme a tsebang o na le bana e ska ba ntate e be ntate a nang le bana e ska ba monna e be ntate a nang le bana le teng e ska ba mme e be motswadi a nang le bana hobane motswadi o tseba ka ngwana hore hana ngwana ha le tjena hore na nka etsa eng kana. Mephato e mengata e seng molaong Vaal e se e sebetsa jwalo ka kgwebo mme e bone monyetla wa ho iketsetsa tjhelete ka ho sebedisa moetlo ona wa Basotho le ho senya botle ba lebollo. Batswadi ba bangata ba kene ka hara dikoloto ka lebaka la moetlo. Ke tse matsapa ke reke bo dinku ke rekeng ke kena kana ne dipokolong hore fela ngwana ka a tsatle hae ha ke qeta ho kena dipokolong mona tse ke le mobe ngwana ka wa ha khutlatle hae o ikutla o le jwang Tshepo ke hara lefu ke hara dikoloto o ikutla o le jwang nna ke le nkgono ke khola pei haebe ngwana ka na sa ya Mphatong tentena ke le siko ngwana ko ile Mphatong ke msetted. Le ha ona le dinokwane tse sebedisang lebollo ka tsela empe mekgatlo e sebetsang ho sireletsa moetlo le setso sena e sebetsa mmoho le seponesa le mmuso. Ba kae ba hlokahetseng? Ke na le bana ba bana Sedibeng mona ke na le ba bagago Sakaria Phaka ke na le mo Sakaria Phaka ke dumela e fola anta Gauteng. Bana ba bararo ba lahlehetswe ke ntate wa bona ka lebaka la meharo mme lelapa la Mojaki le neng le hlompha le ho latela ditlwaelo tsa se-Afrika ka jeno ha ba sa bona bohlokwa ba lebollo. Bophelo ba ka kaofela ha ke batle ngwana ka ke mmone Mphatong sa batla bana ba ka ba imo ke qetile pelo ka se batla next Mphato
because of yo nkudise bohloko wa tse o lahlela ke abuti wa hao ene ngwana eno. Tse ding tsa dintlha tse hlahellang marangrang ka hara Vaal ke a ho timela ha Ntando Ngozo ka kgwedi ya Tshitwe ngwahola a etile mophatong. Nyewe ya ho timela ha Ngozo e butswe sepoleseng. Le ha hona le batho ba batlang ho thunthetsa moetlo ona wa Basotho, empa hona le mekgatlo e lwanelang meloko ya bona e tlang hore e tlo bona le ho tsamaya letong la baholo ba bona la lebollo. Tsela ya lebollo e na le meutlwa ya hlaba, empa mekgatlo e kang ya Makgwaba e sentse e eme moetlong ona wa letlama ra Basotho Moshweshwe wa pele. Ntho enana ha o etse o etsa business. Ha se business le bollo. Ntho ena gona re nkile ho ba fatshe. Re ile ba mabitla. Re na le nkgono a re rutile ntho enana. Mme Mamkwena. Re latile le bollo lena re le chipile majweng. Ha le bona re le tjena kaofela. Ha Mokwena monana. Ha re etse dintho tse tswileng tseleng. Le bollo ke ntho important ke moetlo le bollo. Le bollo ha se ntho hore ke o etsetsa for business. Ha se business. Re buisane le Mamorena Monywabe ya tsamaisang lebollo la basadi o hatelletse bohlokwa ba tumello ya batswadi e bang o batla ho ya ka lengwepeng. Ana hatla mophatong wa ka ntho pele ke kopana le batswadi. Batswadi ke bona ba tla re a rekisitse ngwana mona ho wena. Nna hebe ke ba amoela ile mme le ntate a tlisitse ngwana. Mme be ke amoela ngwana. Ha ka ta o amoela ngwana be ke re ba mo ise tleliniking. Ha tloa tleliniking ke man me ke tlo tlatsa for le motswadi a signa le ngwana a signa ha qeta he ke wona me ke maamoela ho ke mise ka mophatong. Le ha o santse ho ena le bana ba lwantshang ba bang dikolong ka lebaka la lebollo, empa mokgatlo wa Tjhaba Tsohle o lwantshana le sena. Ha ba qeta ho tswa bana re matha dikolong. Re matha dikolong re lo ba addressa hore lebollo ha le tsamaile no so se le letsa. Hobane re ba batle bana di-2 ranta toilet ba itse ntho tse ba di etsang mo. That's not what they are taught. So ke tla khutela mane le namo ke tla re those are the results of the illegal initiation school and registered initiation schools. Lebollo a se jwala, lebollo a se sethunya, lebollo a se dithipa, lebollo ke molamu. Ke moetlo o go ratang ona na ke ne ke bua lo seng ka shengena la ke la ya monana. Ke ba jwetsitse ntho e one fela. Ha ka isa ngwana motho kwa Thabakwena hore ha khutla ha bona mmae a batella mmae. Ha ka misa kwana ha khutla a tlwele sekolo. Ha ka misa kwana ha khutla a tsube nyaope. Ke mo rutile molao. Ke ba jwetsitse le bona batswadi ka re hlompho ke yona ntho ke mo fileng yona kwanana. A tlo tsamaya a ikenya ka mekgahlong enana e tletseng mona ya bo diphanga ya bo di eng. Mfounele ke tlo mo discipline. Bana ba itlisa ha ke ba thabele bila ke ba amoele. Hobane ngwana ka se kene ka mphathong wa ka. Mokgahlo wa rona wa TTI ke mokgahlo o shebaneng le bana ba itliang ba thunthetsang lebollo. Jwale ka taba ya hore nna ke tseba molao ke tseba le moetlo. Ke etsa ho moetlo ona ko hlomphe. Ene ngwana nke se mo dumelle ngwana jwale ke a mo khutlisa ebile ke mo phatsa ke mo etse next. Ntlha ya dilemo tsa bana ba yang mophatong e sa le bothata le ha molao o re ba ka ya ba le dilemo tse 16 ho ya hodimo. 16 years to 18 years with consent ya motswadi. It's not acceptable ka lebollo. Obviously. Empa o bane melao. Re tla mere latela. Bana ba banana ke bona bane ba bolotswa ba sa le banyane. Ba nne ra qala fela ba bona hore sa ile matsatsi wa tlamela lotho. Akere ke bana ba banana. Bashimane ka mele ba sa khona ho tshwa o phamisa lo sebetsa pila ya ka mane. Bana wa sejetswa ka mane. Okay. So ha o nka ngwana 15 years 16 years o tla fitla etseng a fitla ka mane.
Mamorena o re ho ya lebollong ha ho bolele hore o se ke wa ntshetsa pele dithuto tsa hao. Ke bolotsa le bana ba bala. Ke batla ngwana e re ha ke qeta ho montsha sekolong a ye sekolong. A ye sekolong ke batla ngwana hore ha tloa le ana ba le sekolong e re ha fihla hae a tsamaya a lo kena sekolo. Re llela sekolo. Ha le no fela lebollo hampa fela e le rona re tla be re tshwarane re ikentse ngatana e le nngwe. Botlo ba lebollo mama ke ntho e one fela ha di ngata. Mona la re fuwe moetlo. Ene tlamehile re tsamaeng ka moetlo. Ho tena ho etsahala ntho tse mpe tse etsahalang tseno hobane ha ho phethiswe moetlo. Re lwanela hore lebollo le kgutlele mareneng o utlwisisa because marena a tseba ka lebollo ke ona a ntsha lengope ke ona a ntsha lengope a bashana ba tla kena ka mane banana ba kene ka marena. Re ile ra kopa ho buisana le lefapha le shabaneng le ditaba tsa marena mme ba ile ba dumela empa ha nako ya ho buisana le bona e fihla ke ha ba kena poneng. Zondo o re ntwa ya bona le mmuso e sa le hole le ho fela ka ha tsamaiso le tshireletso ya lebollo e matsohong a batho ba sa tsebeng le ho kgathalla meetlo. CIA Customization Act 2 of 2021 molao o re kopa le batswadi ba re thuse re lwantshe molao o hlapaola lebollo la meetlo a kgwetsa ha bohloko hobane o ngotswe ke batho ba sa bollang ba nahanang hore lebollong ho etsana this that and that. Lenaneo la kajeno le fella mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka labobedi ka hora ya borobedi ka Phirimana hona mona ho SABC 2 o ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za. Re boetse re na le leqephe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le boetse le a fumaneha ho YouTube. Ho utlwa o loka lenaneo le latelang mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantauseng. Haebe kgotso.